Madonna makhanyile emini uJesu Kristu inkosi ngiyabingelela uNkulunkulu ngiyabingelela uBaba ngiyabingelela abefundisi uJesu Kristu inkosi azalwane nami ngingenile ekhaya lezwi ngoJuni ngonyaka odlule angikaze ngifakaze kodwa inhlizweni yami bengithi ngihleli ngisemsebenzini ngihleli ngilalele inkonzo ubaba akakhonza ngazo ngifike lokuhleka ngaphakathi ngithi Nkosi ngiyabonga ukuthi lo mntwana wakho labantwana bakho bafike isenyama ihlangene nomphefumulo ngoba enhlizweni yami kade ngabalinda uNkulunkulu ekhulumile kodwa ngangilindile ngingazi ukuthi ngilinde bani uzoqhamuka ngaphi kodwa nje ngithi maye sekhuluma ubaba uNsibande zonke lezi zinto akakhuluma ezinye bese ngithi hawu lokhu kwakhuluma ngithi sekukhona ngithi ngiyakubonga Nkosi ukuthi nami lezi ndaba zingifice ngingakalali ngoba bekungenzeka zingabe sangifica abanye noma kade ngizizwile ngihleli ngiyilindele ngomkhuleko zingenzeki ngingabe ngisabona ngibonga ukucangathwa bazalwane ngoba ngiyabona ukuthi uNkulunkulu manje kukhona izwi okuthiwa kwathathwa amatshe ayengasenamsindo ezokwakha indlu kaNkulunkulu enhlizweni yami khona lokho ukuthi uyabona manje sekuyisikhathi sokuthi manje kuzothathwa amatshe angasenamsindo afuna ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu uma thina kuphela nje sizovuma into uNkulunkulu akazosenza lo yona ngiyambonga uNkulunkulu mama Sibande ngawe angifuni ukuqamba amanga kunzima ukuphatha inceku yenkosi uyikhulekela uyenzela konke ngithi uNkulunkulu akaqinise agcwalise ngamandla amasha usuku nosuku ngoba ngiyawubona umsebenzi owuphethe ukuthi awulula inceku kaNkulunkulu ikhuluma into efresh usuku nosuku ngithule ngilalele ngize ngibheke phambi ngithi awuNkosi ngithi wawungibekelele isikhathi inkosi esimnandi kangaka bengicisha ngeza abazalwane ngiyagula ngiphethwe ikhanda nje ngingalazi engiliqabukayo livele lisuke njengathi kusuka la eqolo bese livele kukhuphuka into nje izizongishala phezulu lithi ba ngizwa kushisa umzimba uphela amandla kodwa ngithe ngiyaya ngathi hawu ngaze ngife ngingabanga nje ngisamphakamisa uNkulunkulu into enkulu kangakazenzayo bazalwane uNkulunkulu ngingenile ekhaya lezwi kuningi ngeke ngiqede ngizothi ngihafa kuthe ngoDisemba mina ngabe ngibangcwabile abantwana bami ababili ngambonga uNkulunkulu wathi umfowethu wathi hawu awungenile enkonzweni okhonza kiya ungenile wena ekhaya lezwi wathi hawu hayi msuganga wena wathi qumba thengifoni kanti uNkulunkulu uzongisiza nami ukuthi lezi ingane evikeleke bazalwane kwadlula lapho umntwana wami wendodakazi usefeyile iminyaka yaze yambili efeyile u5 kulokhu ngamthatha ngathi mntanami ngathi akukhuleke nawe ufundiswe njengabo bonke abantwana sakhuleka bazalwane siyakhuleka usangenile ngiyambona ukuthi lento iyangena enhlizweni yakhe kakhulu uphasile kulamathemo ngijabule bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyabona ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini wemntu omusha kulesi sikhathi mbamba uJesu umuthi ngqi ngoba nampa abantu abasha bayabhubha bayaphela abanye babhubhiswa utshwala sebaqedile kodwa wena ongene kule ndawo usubu usaqalaze emuva beka phambili okokuphela ithi uJesu Kristu inkosi